Ya, amakuru y'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru y'uyu munsi, tugiye guhera hano mu Rwanda. Ikipe ya AS Kigali bivugwa ko igiye kwiyubaka cyangwa se igiye gushaka abakinnyi bo gukinisha hagati ndetse no mu busatirizi ndetse na defense. Bivuze ko AS Kigali ishaka kwiyubaka mu buryo bwose. Turakomereza ku ikipe ya Arsenal iri gushaka abakinnyi ba myugariro ndetse n'abasatira izamu. Dukomereze ku ikipe ya Chelsea. Chelsea nayo hari abakinnyi ishaka kugura muri iyi sezo. Hanyuma turakomereza muri Afurika, amakipe abiri cyangwa atatu, bookmaker cyangwa se abahanga mu bya football baravuga ko amakipe atatu cyangwa abiri muri Afurika ariyo ashobora kugera muri kimwe cya kane. Ayo makipe ni ayahe? Hanyuma turareba amakipe yo muri Afurika ahagaze gute ku ruhando mpuzamahanga muri iyi mikino y'igikombe cy'isi. Hanyuma nanone turaza kureba uko amakipe yo muri Afurika ahagaze mu bijyanye n'uko n'amakipe bazahura muri kimwe cya munani. Ikipe ya Maroc yo yamaze gukomeza muri kimwe cya munani kirangiza. Hanyuma andi makipe asigaye harimo Senegal, DRC ndetse na Algeria zo zisigaye kuba zahatana. Ese bizagenda bite? Niki twazivugaho? Hanyuma turakomeza turebera hamwe abatop scorer bayobowe na Kylian Mbappé watsinze ibitego bibiri mu ijoro ryakeye akagira umubare w'ibitego 6. Abandi bari inyuma ye ni bande? Turaje tubarebere hamwe. Ikindi kibazo kiri kwibazwa n'abantu benshi ni intambara iri hagati ya Kylian Mbappé ndetse na Leo Messi, bibaza ngo ninde ushobora kuzahabwa Golden Boot ko bose bari gukora ibidasanzwe. Ese wowe amahirwe urayaha iyi ekipe yo gutwara igikombe cy'isi cyangwa se n'uwuhe mukinnyi uha amahirwe yo gutwara Golden Boot? Nguhaye ikaze rero wamaze gukanda subscribe kuri G-Sport Football. Mbahaye ikaze nanone, murakaza neza ku kiganiro cyacu cya buri munsi, ikiganiro kibagezaho amakuru yizewe kandi y'ingirakamaro, ari ukuri adacagaguye mu buryo butera isereri, ahubwo ya makuru agira icyo amarira wowe nk'umukunzi wa football. Rero kanda subscribe kuri G-Sport Football, hanyuma ukomeze ubane natwe mu biganiro byose, ubane natwe muri sport update news. Kanda share niba utarayikora, kandi wibuke kurayikinga video niba wayikunze, kandi unibuke gusangiza abandi no gutanga igitekerezo cyawe kugira ngo dukomeze tumenye amakuru ya ekipe yawe, kugira ngo dukomeze umenye amakuru ya ekipe yawe, dukomeze tujya mbere aho gukomeza tujya inyuma. Nayo nguko. Hanyuma rero ikipe ya AS Kigali biravuga ko igiye kwiyubaka ishaka ba myugariro. Hari imyugariro bivugwa ko agiye kuva mu ikipe ya Marine Football Club. Hanyuma hari n'umwataka ugiye kuva mu ikipe yagiye mu cyiciro cya kabiri, ikipe ya Muhanga. Hanyuma andi makuru ntabwo aremezwa, ntabwo ndi buvuga abakinnyi kubera ko ntabwo baremezwa. Hanyuma hari n'abandi bakinnyi babiri bavugwa ko bari mu biganiro n'ikipe ya AS Kigali guturuka mu ikipe ya Rayon Sport ndetse na Police FC. Hanyuma ikipe ya Arsenal ku isoko ry'igura n'igurisha iri gushaka umugabo bita Pierre Hincapie, myugariro usanzwe yugarira mu ikipe ya Bayern Leverkusen yo mu Budage. Rero andi makuru biravuga ko uyu mukinnyi Pierre ari gutangwaho miliyoni 35 z'amayero. Biravugwa ko kandi Arsenal ishaka umugabo bita Morgan na Julian Alvarez ndetse
n'umwana w'umuhanga cyane witwa Jeremy Nanga. Hanyuma ikipe ya Chelsea biravuga ko ishaka umugabo bita Max Akrotz, nanone ikaba ishaka umukinnyi bita Maxi Araujo. Hanyuma dukomeje ku makipe yo muri Afurika, amakipe biravuga ko amakipe abiri cyangwa atatu ariyo makipe ashobora kuba yakomeza muri kimwe cya kane, ariko ayo makipe uretse imwe yonyine yamaze kugera muri kimwe cya munane, andi aracyari muri kimwe cya 16. Ikipe ya Maroc niyo yonyine yamaze kugera muri kimwe cya munane, nyuma yo gukuramo ikipe ya Netherland kuri penalty, izahura n'ikipe ya Canada. Ifite amahirwe menshi cyane yo kuba yakomeza mu kindi cyiciro gikurikiyeho. Ikipe ya Senegal iracyafite umukino ukomeye mu Bubiligi, icyafite umukino ukomeye n'Ububiligi, niramuka itsinze birumvikana ko izakomeza, ariko amahirwe yayo ni makeya yo kuba yazagerayo. Ikipe ya DRC irakina iri joro, irakina n'ikipe y'Ubwongereza aba Hurricane n'aba Cole Palmer n'iri joro muri uyu munsi. Hanyuma twiteze ko ikipe ya DRC ishobora kuba yaduhagararira neza. Ikipe nabonye ihangana n'ikipe ya Portugal ishobora kuba ari ikipe nziza ku buryo ishobora kuba yakomeza mu kindi cyiciro gikurikiyeho. Hanyuma indi kipe iri guhabwa amahirwe ni ikipe mu makipe yo muri Afurika, ni ikipe ya Algeria irakina na Swaziland, hanyuma n'ikipe ya Ghana izahura na Colombia. Hanyuma abatop scorer bacu ari bo ndi busorezeho, abatop scorer bacu barimo Kylian Mbappé utsinze igitego cya 6 muri iki gikombe cya 2026, ibitego 6 hanganya n'umunya-Argentine Leo Messi ukinira ikipe ya Inter Miami. Hanyuma hakabaza umugabo wa kipe ya Man City bita Erling Braut Haaland muri Norvege, akaba afite ibitego 5. Hakaza umukinnyi wa Real Madrid bita Vinicius Junior n'ibitego 4 guturuka mu ikipe ya Brazil. Hanyuma hakaza Ousmane Dembele w'ibitego 4 guturuka muri Paris Saint-Germain, akaba akinira ikipe y'Ubufaransa. Hanyuma hari ku mwanya wa 6 hari Jonathan David w'ibitego 3, akaba akinira ikipe ya Canada. Hanyuma mwanya wa 7 hari Denis Undav ukinira ikipe y'Ubudage, akaba afite ibitego 3. Hanyuma icyo kwibaza ndakibaza, ariko nawe ukibaze, ko Kylian Mbappé na Leo Messi bari gukora ibintu bimwe, nibo bazagera finali nk'uko byagenze ubushize, cyangwa Golden Boot izahabwa nde hagati ya Kylian Mbappé na Leo Messi ndetse na Vinicius Junior uri hafi aho ngaho? Bose bari gukora ibintu bidasanzwe, bose bari gukora ibintu bishya kandi bari gutungurana. Ese iyi nkweto ya Golden Boot ninde uzayambara, ninde izahabwa? Tubwire muri comment. Wibuke gukora share na like na subscribe niba utarayikora, kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro bikurikira. Tubwire ikipe yawe wumva ushaka tukubwire amakuru yawe muri comment, hanyuma nidukora indi video tuze kuba twibanda kuri ekipe yawe. Hasta la vista, bye bye, wakoze kubana natwe. Ciao ciao.